Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 dore ingego nkuru twabateguriye. U Rwanda rwatangije gahunda yo kuvanga inkingo zirinda icyorezo COVID-19 ku bantu bafashe dozi y'urukingo rwa AstraZeneca. Ubushakashatsi bumaze igihe bukorwa ariko kugeza uyu munsi wa none ndetse n'imibare mishya igaragaye mu cyumweru gishize yuko umuntu wafashe urukingo rwa AstraZeneca ashobora ndetse no gufata urukingo rwa kabiri rwa Pfizer. Dr Sabin Sanzimana uyobora ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamwe mu mpunzi z'abarundi barahitamo gusubira mu gihugu kubera ubuzima bubi babayemo. Hano tuhabaye nabi, dufite ubuzima bubi, abana bariko baratugwarira ko bari kwizuba ntituro nico tubagaburira. Niyo mpamvu twaje hano twavuye mu Rusenda kugira ngo badutware mu Burundi mu gihugu cyacu turabe ko twopfuma tugwirayo. Umwe mu barundi bari mu nkambi za Rusenda na Mulongwe ayo makuru kimwe nandi avugwa hirya no hino kw'isi ni mukanya mugume ku maradiyo yacu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino kw'isi nateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi biriweho. Ndagize mwiriwe Veniste namwe muteze amatwi. Abatalibani barafashe iyindi mirwa mikuru ibiri y'intara muri Afghanistan ejo ku munsi wa kabiri harimwo n'uri ku birometero amajana 200 uva ku murwa mukuru w'igihugu Kabul. Ibihumbi by'abanyagihugu nabo barahunze ingo zabo. Ibisagara vya Farah na Pul Kumr byafashwe bikurikirana mu kiringo c'amasaha make cyane. Ibindi bisagara bitandatu by'imirwa mikuru y'intara byaguye mu minwe y'abatalibani kuva ku munsi wa gatanu n'ivyo mu buraruko bw'igihugu. Abasirikare ba leta bo bariko bararwana bikomeye mu ntara za Kandahar hamwe na Helmand mu bumanuko bw'ico gihugu. Leta z'ubumwe za Amerika irangiza gukurayo abasirikare bayo mu mpera z'uku kwezi kandi sa niyavuye ku rubuga rw'intambara. Ariko naho biruko intumwa idasanzwe ya Amerika Zalmay Khalilzad ubu ari muri Katari kugerageza kugondoza abatalibani ngo bemere guhagarika izo ntambara. Izindi ntumwa za Qatar, Ubwongereza, Ubushinwa, Pakistan na ONU hamwe n'ubumwe bwa Buraya bategekanya nabo kuzoganira ku kibazo ca Afghanistan nk'uko abo byega babibwiye itorokazo ry'amakuru AFP. Mu gihe abasivile ba Afghanistan bariko baraturatuzwa ku rubuga rw'intambara, abahungiye ku mugabane wa Buraya bo bariko baragabishwa gusubizwa mu gihugu cyabo. Ibihugu bitandatu byo mu ishiramwe rya Buraya byasabye uwo muryango kubandanya usubiza iwabo abimukira bamuka muri Afghanistan naho abatalibani babandanya kwigarurira uturere ku muvuduko munini. Abategetsi babivuze ejo ku munsi wa kabiri. Amaleta ya Autriche, Ububirigi, Danemark, Ubudage, Ububirigi hamwe n'Ubuholande yarandikiye ubutegetsi bw'umuryango wa Buraya asaba kwemererwa gusubiza iwabo abimukira b'Abanyafghanistan igihe bokwimwa ubuhungiro. Afghanistan yari yasabye Uburayi mu kwezi kw'indwi guhagarika kwirungikira abimukira bayo mu kiringo c'amezi 3 muri iki gihe intambara zishushe kandi n'abasirikare ba Amerika bariko barataha. Washington, ijwi rya Amerika. Tukivuga ku bibazo by'impunzi mu karere ko mu buseruko bwo hagati, impunzi z'abanya Iraq zahungiye mu ikambi ya Al-Hol mu buraruko bw'ushira ubuseruko bwa Syria bariko barashikiriza amakenga ku bwicanyi bwiyongera muri iyo kambi. Ni kambi haye indaro ibihumbi by'abantu barimwo n'abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu. Mu mpera z'indwi iheze impunzi y'umunya Iraq yarishwe, abandi 3 barakomereka cyane mu gitero bakorewe n'abakekwa kuba akagwi ka ISIS. Ibi bishikanye ku bantu 25 bamaze kwicwa muri iyo kambi kuva mu kwezi kwa kane. Ikambi ya Al-Hol irimwo impunzi hafi ibihumbi 62 barimwo abavuye muri Iraq bangana ibihumbi 30. Mu kwezi kwa gatanu leta ya Iraq yaratahukanye imiryango 93 igizwe n'abantu 380 ibakuye muri iyo kambi.
Iraki yiyemeje kandi kuzotahukana imiryango 500 y'abenegihugu bayo bari muri iyo kambi muri Syria. Naho amakungu yatangaje ko yatururuje uwo muhari w'iterabwoba mu kwezi kwa gatatu 2019, ISIS uracahungabanya umutekano mu buseruko bwa Syria mu kugaba ibitero mu tugwi duto duto. urakoze Aloyizi Bigirimana mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika uzikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri eshatu akadomo radio @voa.com na ku mbuga za Instagram, YouTube na Facebook. Adresse yacu ni VOA radio yacu. Nongeye kubasuhuza mu makuru yacu yo kuri uyu wa kabiri twabagejejeho ubutukumbuzi ijwi ry'Amerika yakoze tukamenya ko umunyarwanda Emmanuel Abayisenga wari washatse gutwika katedrali yo mu mujyi wa Nantes mu Bufaransa umwaka ushize ndetse akica umupadiri Olivier Mer kuri uyu wa mbere akomoka mu karere ka Muhanga mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda aho yavukiye mu mwaka w'1981. Twababwiye ko afite bene wabo baba mu Bufaransa baduhaye aya makuru nubwo bahisemo kutavugira kuri radio. Ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri nyirarume w'Abayisenga witwa Yosefu Murasampongo utuye mu gihugu cy'Ububirigi yashyize ahagaragara itangazo yemeza ko ari mwishywa we. Yavuze ko Emmanuel Abayisenga atigeze aba kadogo mu ngabo z'inkotanyi ko ahubwo yabaye umupolisi mu ngabo za APR. Havuga kandi ko ibyandikwa ku mbuga nkoranyambaga ari impuha. Nk'uhagarariye umuryango Yosefu Murasampongo yarangije itangazo rye yihanganisha umuryango wa nyakwigendera Padiri Olivier Mer kimwe n'abakirisitu ba katedrali ya Nantes kandi yizera ko ubucamanza bw'Ubufaransa buzarangiza neza imirimo yabwo. Twagerageje kuvugana na Murasampongo ariko ntibiradushobokera, turabigarukaho mu makuru yacu ataha. Washington, ijwi ry'Amerika. U Rwanda rwatangije gahunda yo kuvanga inkingo zirinda icyorezo COVID-19 ku bantu bafashe dozi imwe y'urukingo rwa AstraZeneca. Minisiteri y'Ubuzima muri icyo gihugu iravuga ko gukingira doze ebyiri AstraZeneca na Pfizer birushaho kuzamura ubwirinzi bw'umubiri nk'uko bikubiye mu bushakashatsi bw'abahanga. Icyakora hari bamwe mu bamaze gufata urukingo rwa AstraZeneca bafite impungenge zo gufata urukingo rwa Pfizer. Kigali, Eric Bagirubusa. Ibyo kuvanga inkingo za AstraZeneca na Pfizer, Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ibitangaje nyuma y'ubushakashatsi bwakorewe mu gihugu cy'Ubwongereza aho abahanga mu by'ubuvuzi bari bamaze gusuzuma umusaruro w'izo nkingo zirinda icyorezo COVID-19. Abahanga basuzumye umusaruro uboneka ku muntu wamaze gufata inkingo ebyiri za AstraZeneca n'inkingo ebyiri za Pfizer cyangwa se urukingo rumwe muri izo, ariko nyuma akaza kubura doze ya kabiri. Aha bakavuga ko uwafashe urukingo rwa AstraZeneca cyangwa urwa Pfizer ashobora gufata indi doze idahura niyo yafashe mbere. Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda kivuga ko ubushakashatsi bwerekanye ko abantu bahawe urukingo rwa AstraZeneca nyuma y'ibyumweru 4 bagahabwa urwa Pfizer bagira ubwirinzi buri hejuru kurusha abantu bahawe doze ebyiri za buri rukingo. Muganga Sabin Sanzimana ukuriye ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC avuga ko itsinda ribishinzwe ku ruhande rw'u Rwanda ryamaze kubiganiraho risanga nta ngaruka byateza ku bafata iyo mvange nkingo. Birashoboka ko umuntu yaba yarafashe urukingo rw'ubwoko runaka akaba ku nshuro ya kabiri yafata urundi. Byagiye bigirwaho impaka cyane, ubushakashatsi bumaze igihe bukorwa, ariko kugeza uyu munsi wa none ndetse n'imibare mishya igaragaye mu cyumweru gishize yuko umuntu wafashe urukingo rwa AstraZeneca ashobora ndetse no gufata urukingo rwa kabiri rwa Pfizer ntagire ikibazo, ahubwo bikaba byamuha ubudahangarwa bufatika ku zindi nkingo. Kuvanga izindi urwo abanza n'urwo akurikizaho bizagenda bimenyekana, ariko kuri izi ebyiri icyo navuga ko ari gishya cyagaragaye ndetse mu bashakashatsi ndetse n'itsinda ryihariye ribikurikirana hano mu Rwanda tukaba twarabiganiyeho dusanga
bishoboka byanatangira gukoreshwa hano mu Rwanda. Kwikubitiro batangira gukingira icyorezo COVID-19 mu Rwanda, inkingo za AstraZeneca nizo zabonekaga kuruta. Gusa hakunze kuzamuka amakuru arukemanga muri bimwe mu bihugu hirya no hino ku isi, bigatuma hari n'ibihugu byahagaritse kuzitumiza. Bibera imbogamizi abari bafashe doze ya mbere. Muganga Nsanzimana agahamagarira abacikanywe batarabona urukingo rwa kabiri abamara impungenge ko bashobora gufata urutandukanye n'urwo bari babonye kubera ko birushaho kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Umuntu rero waba yaracikanywe n'urukingo hagati y'urwa mbere hagacamo amezi karenza ya minsi twavuze, uwo muntu ntabwo twamugira inama yo kuguma mu rugo ngo yihebe avuge ati urwa mbere rwabaye imfabusa. Nawe naze ahubwo aze byihuse afate urukingo rwa kabiri kugira ngo rwunganire ubwirinzi buke umubiri wabashije gukora ku rukingo rwa mbere. Mu minsi ya mbere y'ikingirwa ry'icyorezo COVID-19, Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yaburiraga abantu ko nta wemereye gufata doze ebyiri ku nkingo zitandukanye. Ijwi rya Amerika riteguriye inkuru ryageze ku kigo nderabuzima giherereye mu Biryogo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ahazwi nko kwa Nyiranuma, hamwe mu hari gutangwa inkingo z'icyorezo COVID-19. Twari dukeneye kumenya niba hari abari kugana iki kigo nderabuzima bacikanywe no kubona doze ya kabiri y'urukingo rwa AstraZeneca bakeneye gufata y'urukingo rwa Pfizer. Abashinzwe ibikorwa byo gukingira batubwiye ko kuva hatangwa gahunda yo kuvanga inkingo batarabona ababagana bakeneye iyo serivisi. Icyakora hari bamwe mu batifuje kumvikana mu itangazamakuru batemeranywa n'iyi gahunda yo kuvanga inkingo ku muntu umwe. Aho baravuga ko kuri gahunda bari barahawe yo gufata doze ya kabiri y'urukingo rwa AstraZeneca yarenze kuko bikingije mu kwezi kwa gatatu y'umwaka. Umwe muri bo yabwiye Ijwi rya Amerika ko azategereza kugeza igihe bizashobokera ko abona urukingo rwa AstraZeneca aho kugira ngo yikingize urundi rukingo rwa Pfizer. Kugeza ubu ibihugu bya Espanye n'igihugu cy'Ubudage byamaze gutangiza ubu buryo bwo kuvanga inkingo za AstraZeneca n'urukingo rwa Pfizer. Bimwe mu binyamakuru byatangiye kwandika ko hari ubushakashatsi bwakorewe muri Korea y'Epfo butarajya habona, ariko ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byamenye ko ubwo bushakashatsi bwemeza ko kuvanga Pfizer na AstraZeneca ubwirinzi bw'umubiri bwikuba inshuro 6. Imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda iragaragaza ko abasatira 650 bamaze gukingirwa. Intumbero yari ukurangiza uyu mwaka byibura bari hejuru ya 3.5 miliyoni barangije kwikingiza iki cyorezo. Magingo ya mu gukingira baribanda byibura ku bafite imyaka 40 y'amavuko, ababyeyi batwite na bonsa n'abandi bakora imirimo ishobora gutuma bandura cyangwa banduza icyorezo COVID-19 mu buryo bworoshye. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali. Abakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo banyura ahitwa kuri Petite Barriere. Baravuga ko bafite ingorane kubera imisoro basabwa na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Minicom. Iyo minisiteri ikaba yabwiye Ijwi rya Amerika ko leta y'u Rwanda n'iya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batangiye ibiganiro bigamije kubonera inyishyu ibyo bibazo. Jean Baptiste Ndabananiye. Abacuruzi bakoresha umupaka uzwi cyane nka Petite Barriere baravuga ko bibagendekera iyo bageze ku ruhande rwa Kongo. Bari kutubaza ngo maperime ni cyangombwa kirahenze, ndabwo twebwe twokibona igishoro mvite ndabwo ndenzaga 10,000. Umva ni gutanga 1000 francs. Uri gutanga 1000 kugira ngo nambuke. Nkugiye urabitanga batushurisha uko bashaka. Fuka wino baduca amafaranga 1,500 y'Abanyarwanda. Umufuka w'irayi tuyishyura 2 tukajya dutanga 2 bwo ni 6,000. Nibo bishyiraho igiciro tukishyura 3,000 kuri bire 3 twishyura ahantu 3. Byatangiranye na corona. Nanjye ndemeza ko cyatangiranye na corona. Uyu munyekungukazi nawe aremeza iki kibazo cyo gusoreshwa ahantu 3 kandi koko cyatangiranye na virusi ya corona. Ikibazo dufite ni ko twishyura amafaranga menshi ugereranyije n'ibintu tuba dutwaye, ndetse ni nkaho twambukiraga ubuntu, ariko ubu muri buri biro ni amafaranga 1,000. Ubwo mu biro 3 twishyura 3,000. Mbere yari amafaranga 200 gusa y'amanyekongo, ariko ubu nyine turi kwishyura 3,000 ku mufuka umwe kugira ngo duhite. Si corona yazanye ibyo byose? Permis de séjour yavuzwe n'Abanyarwandakazi
ni icyangombwa za leta ziha abanyamahanga baba mu bihugu byazo kibemerera kuba muri ibyo bihugu. Nyamara kubera ko abanyarwanda bo baba bari butahe babwirwa ko iyi permis de séjour ari icyangombwa cyo gukorera muri Kongo. Aba baravuga ko izi nzitizi zitsikamira ubushabitsi kandi ko basanga ayo mafaranga atagera muri leta ya Kongo. Akaba ari amafaranga yabo kuko gapapuro baguha nakaba kiyandikishirizeho ikaramu yari amafaranga bavuga ngo barayashyirayo no ni igihumbi kisigayemo. Iyo bitanyura muri izo nzira kunguka 2,500 urasorera muzigo 600 byo navuga ko ni inyungu ya 500. Abaperezida b'u Rwanda na Kongo bakoranye inama n'itangazamakuru mu kwa gatandatu uyu mwaka. Batangaje ko ibibazo nk'ibyo bigomba kuvugutirwa umuti. Felix Tshisekedi, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yagize ati tumaze gusinya amasezerano yo guhana forode no gucunga ko ibisohoka byose bidasoreshwa ubwa kabiri. Amasezerano anagamije ubwisanzure mu rujya n'uruza, aha nshaka kuvuga umutekano, mbese no kuvuga ko tugiye gukuba kabiri imbaraga tukaba maso kugira ngo dukore ku buryo tubasha gushyira gahunda ihamye muri uru rwego kugira ngo he kuzongera kubaho ukundi inzitizi ku rujya n'uruza rw'ibintu n'abantu, ahubwo habeho kugenda mu bwisanzure kandi biba byari inyungu. Perezida Paul Kagame yashimangiye ikurwaho ry'izi nzitizi zose muri aya magambo. Icyo dushaka cyangwa twifuza kubona ni ukuzamura urwego rw'ubucuruzi rumaze guhama formal sector. Nubwo bimeze bityo ariko ntabwo turwanya urwego rutarahama informal sector, ahubwo icyo tugomba gukora ni ugufasha urwego rutarahama narwo rukabasha kugira ubushabitsi buhamye. Ibyo birashoboka binyuze mu bufatanye, uko gushyikirana, twese tukumva ko bitureba, nta kabuza twakuraho izo nzitizi, twashyira amategeko meza, ibikorwa remezo byiza, ariko nanone bikajyana no gushyira mu bikorwa, kuko mu kubishyira mu ngiro hashobora kuba ariho ibintu bipfira. Uru rwego rutarahama ni rwo rubarizwamo abacuruzi bakuru b'ubucuruzi buciriritse bwambukiranya umupaka. Twabajije James